Biakamal, Banarach, Katok English, Kanatok Nath, Mishala Grammar, Agent Gorono Banyaka Konkel. Dairy classmate, Dairy Jaguan, Cody Rodu Lingakaten. And in Clatame, a one be English grammar, Bidangajano Lade Decatong Nath. Basic English grammar for beginners. Grammar Kenyam Geneto Priene. La dobriene ke rieti cha goro gwa kiti cha gwir ya gwir gwa kel nama ko la dob dan dera mu kwich to English ki kwitok nat ba dera right da jalar kaja te dom de right de lar kaja mi jira mu dong tok ne yo de tok de yang jan kwala to ka basic English grammar for beginners tie klad ma dit ke tie klad ma tot go je no bi grammar bi ngach. English grammar can seem tricky at first, but once you understand the basic, it becomes much easier. Here are some fundamental rules to help you get started. What I'm good in English point ki grammar me la do rien me wade gujeno bume no ki de one chirana de mal ngaje no de to go de tuk de Kenya dundo mishi ta de mishi ngachi tika understanding ke jite ngai ngwale ten de ta dan le ke jede ngachi jen bal ba chu tyaga long bo mi chi do bana le de chi nga jala jen chere kam la mathematic la te ke rule ki mo kwa do calculate bi kon nga je no na model le de mi chi do bana le de chi nga che tok mo nga je rule ka ki ngot ke no te kwa chi fundamental rules te ti la dupin content ku ile nyodo le ne ka to ga ne la tyaga long gwame basically grammar for beginners ka domniri en kono yare ala ka kaneten konto dong tok na yo de kana ngaje no en dobri en le dedi karam tok na tok. English grammar can seem tricky at first, but once you understand the basic it becomes much easier. So jen mishi manani konen gwada ma chan ko ben gwada me part of speech la muraji speech right part of speech ki tan right ki mandandi right there to kaje. Every word in English belong to category called a part of speech. Waria dial tin content tere talk English waken take a pin mutual part of speech ki right latka tande part of speech chere ka right tan right she right kelio cha kon gulo jogo no manyam ki tende to ko je kan part of speech to ki tan right to kan tin gwadu me te mutual noun a name names a person place or thing chet John school cat la shun ngwane dial chekme chawo John galwa gadwich okay dul gorka nyaw loin kwach yuk and torokan dial chwal ke di chwal ga non a name of anything gen chwal names a person chege shuran and I would ka gwa la place a gwa chetke te dul gorka mo thing chetke nyaw ni le enedor chwal ka kede chwal ga canon pronoun gwa da me replace a noun alakan la ka ka gwango ka gwanon gamin yampa e korek kwide mene non ke shun ngwane pronoun ke shun ngwane pandino chak chut na chak la dang gwada me chim de woto ngak gane ngak mon tam kan chure lat chew yer jen chew yer je tok jena mone chew yer ke nyam chew yer ke wud mo chew kor hok kone dial ro shwal ke shwal ga pronoun la kalat ke lo la shut la ja pal ke ba ko kullat gwa shut ke an example of Madurakel, it replaced noun. La lat ka gwa non ka gwa dam. Kan example kon en chalel ga pronoun ti eaten ke she ke it gwa dam te risha banjor de kon lela I we you kadi ti mun kuje me chal ka ke singular pronoun. Ti kuje ti ni chal ka ke plural pronoun. Bitoto biki chungaji no brodo kamato tenen listen me go the audience to kon mushale verb okay wa verb jen it show actions or state of being la do badan le do keje la jalate la action man le roda ngwasamo chetko ta run la war miet mimi the action ni no today shall ka verbs verb of action can shall ka written content like run, eat, okay, is jumping, she is running,
Okay, they are coming katokan they are take a verb. Take example of verb take it in ko cha kon ko mo je ka ran ke eat, walk, adjective guasame describe a noun, you know. It describe a noun. Non chain lat guasamo in the name of anything is like name of person, place or thing, you know. Wata dana te non ke jejen la ladamo. A non cheta mi chaw to chol. De gulo chol okay. Chol e chude non. Du no ba kun ngajo no chol e ramere ro dem gwa de wojen e big midit. Teloide nyok chol wear a blue jean. Alo man chik blue mane la actually nyu tane men tino mokaje ta da tino mokaje mi dengi ke jen chalo it describe non amanda na right ka queen moka jen chala adjective adverb gwada me describe a verb ladong verb of action to correct quidien or another adverbs lada ne manda na right ka verb be je describe ki ba ta te ka verb be lat ka je ke war mene mi cha ngoje ka pet ngoje je met ngoje je gwa and all that yen cha quickly very quick, very okay, well, okay. Again, verb it describe a verb adjective ala verb me. Adverb ludne verb jen chalel adverb na. Kule lana ta dan led verb je adjective ludne ta dan led noun keje. A preposition gwadme shows a relationship between words. Nyo the marine and preposition. Tin kon la lat ka kam rien shitke in on under no. In on kana under shitin kan the actual preposition. Kada lat ne ka kam rien. Okay, conjunction. Okay, conjunction. It connect words, phrase, or sentence. Jen la rie la ka dobe, you know. La kie la dom ne rie ne la ka dobe. Kie be rie dangaro be ke dobe. Example chitke bat, chitke en. No, chikon en. Dom shi virtual kene gadwich ken na mo conjunction na mo lo chiratin content wow dobe ke rie ke I mean dobe ke ni dob ko dobrien keke man jagwata me interjection express emotion lera ta danan tinno makeja ala madong te loidu ke jeg loidu ke wang jin chit ke wo hush hey no la ta ala emotion ta dana bijo rar ka je berar kech berar ka gaj berar ko do berar ka je mon jin chal interjection ne cha example sa ngun gwada mi wo ke hush ke a huh tatoka ndia chwala ke interjection sentence structure gwadame a basic English sentence follow this pattern sentence structure do brana cha gordo britka do ban cha gore ba yi gor should get subject plus verb plus object chan rajanin ka key verb ka verb of action subject ka tin kono to ko do she a subject. Eats a me a verb. Okay? And she eat nen. Eat a verbs. An apple me a object. Object and a duore de tiabo. Chala object. Okay? They a subject. Play a verb. Okay? Football me de tiap. Kure a object anamo. Tense in English. You know, the audience. Tense tell us when an action happen. La do la kan na kon ler gwada dan tuog do ten. Gwada tuog ten. Ki tan dan tuog je. Tuog ne tuog wala tuog run che tuog gwad mi chok and all that. You'll get tense. Tense in English tell us tense tell us when an action happen. There kon gwada dan chino mo che tuog je. Te mi chala present tense. Present tense gwasma happening now. Mu tuog tema I eat an apple. Mu tuog ta chala present. Mu tuog tema. Tense anamo happening now I'm talking about I eat an apple example was me shemit mither ke apple past tense happened before me to ko kor gwa da pai wentem gente ke kunen she eat go charo be go chalele hate I hate an apple lo shemit kan shemit ka apple na me mither ka apple na me shemit ka apple lo me she gente chale past a thing that happened before future ten gwasame will happen later a mubu tuok iyo kirun ki gwada ngonyam yen chala future mu ngonyam cha gwa ba to de changach I will eat an apple Shia will chanen gwada me will me a jen yo the mon me a future ki do brin mu ngonyam right now ka mu ngonyam ba chol edi ba chol future titine ke tense kana te kokien chana wuka pet article gwada me articles ni
chit ke a kene an ke de a an de a me take a tade an me take a tade de take a tade ban tada an de riede goro je ban je ala a mi ben kariet ke jen English. A is used before words that begin with a consonant sound. En rien motoka ke bandit consonant sound ke bandit. En rien motoka ke bandit bae baje lat tukade chit ke dog toge ke unke d a consonant ke kuja mo ba e ba toga chit ka car toge ko ke c a consonant sound ba e ba lat gwadama jen chawle a dog a car no en minga jenu rieda mo okay bi ngaje no mitoke ke consonant sound ke bantin ditintek jawdien ka tungnat ba ke yimo ke a chana ben ka an gwadame is used before words that begin with a vowel sound jen la lat kana je kariet mitoka ke ba an shal ke bane yuale mite rien mitoka ba yolka ba je lat ka tukde shit kango an apple en toke ke a ke kuje mo ba an ba lat gwadame an apple anyok orange ngaye na toga ke o ba yik to ko ke an ken riet ko kien to ko ke vowel sound ke riet en konen to ke bani yuale ke re bane de me mtni al gwata me na men the can chalati kosmo they use for specific thing you know la ja lat ke re dor ka kel karwada mungai ke no sharode ke specific thing charge lat ke tongwan lat de kamer kel karwada mungai ke na mete ne shet kangu shet kachang the sun the moon okay pi sorry chang kana pi the sun the moon again shana kan ko kene de toka antato common mistakes that you have to avoid common grammar mistake to avoid when speaking English mura yiga to English take a mistake to pal ke duere be pal shibulari I go to school shikatong na katok English yejan go me tama plural kuje mo de moike es ko tukde ala name pronoun ala he a pronoun right ke kuyunka ka kuy wutka you go to school name ba yig mo kangu ba yig lela es he goes to school okay he goes to school jaloram ka present tense ala any read mo shit ke verb of action go ba yimo ke as mitele is gwasama me simple tense ke chala simple tense ba yimo ke as he goes to school mit Dustin ba go sama ba le la go chebete ke as na mo rule kaka rawde she raje kwinyat she don't like tea now there's a mistake here like me teleje es gwasama anyok don na me katok kawaine shelet don na me shall use ke she de lel I don't but ko e she ba you ba do ko do point the verb of action ba mo ke es gwasama she doesn't like tea she a correction she an gwadam do ba mo ke es na me a simple tense the audience I am go home no na me tele je ka to English a ci ko la don na me ta me shere ka present continuous tense chabule I am go cha go me shabule go me mugor ke jeno dalel I either dalel I go home ki de na me de je ga mm de wade mo kam do dien ki de go me de je mo ka an ing form la present continuous tense jen chakul gwargwaza me I am going home so jen correction and dan and dong de yana kanamo kan diality ti chana lingti English grammar mugorano de jang de ro de kebaka lu ne ka jen video me nyoga ka leng nyok gwano de ran dam to de ro de kabe
ka kala da dan titin man gor jen o deri grammar deri jangai ke ta dan le de especially bi ngaje no noun non raje ka shun ngwane pronoun jen ka tela shula ka get ke ke he she it they I we you and so on. Verb on show an action or a state of being. Adjective describe a noun. Adverb describe a verb. Preposition show a relationship between word. Conjunction connect word, phrase or sentence. Interjection it express emotion. Kene tigen dial mishiro lo jok chi class mishio gor dara go along de jelo biate malban nyaw jek mudien. Chui paro jeno subscribe. Bye bye.